Donade de be soda nu meno do sisinu mau ma vanvola kere. De relo wi khoda de gbe. Kwa balora santa wenu mimende ba na khode ba kunu na sede betue. Mina hanu do Somme 128 verset 4. E mi ulando. Medo sisinu mau ma vanvola le eno khoda do jitan gbone. Ami ana gokpo dona kpo kakabo. Edo dona no khoda ba ena drana do uwe. Ena drana do kwetu egbe ena drana do kwendo tuome. Nyonaya na gona o. Bana gok bezan tuome o ena do nukwiji debuwa. Ndebu kana gona lina. Ma u donwe ba khofo. Ndebu singbe a. Do mavavode suwe drana bo donwe. E khore da gbere jitwe. Bode ko nchise. Dona lo pa ma mavavode kikolo jitwe ena don kotale ena don enu temetemele. Loba na bawe mo. Lo mna mo tebo jako hawe. Wonwe do sisiru mama vavo lobo seo. Dona da khode de me. Ba ne waro kikolo gbajanto me adiro Jesus sin kama. Dona de no do dokunu me o. Bo uve de mono de me a. Ene wa no kwedo wonwe se mama vavo. No vitite lobo se mama vavo. Kite bo ze gbatura le meno mama vavo do khasirisini. Anama dona ma do nukuton. Dona ba ouvert de sona de mea. Ana inu kongba pa fe le biro gbeto me. Lo Jesus sin koma. Ndebu de wana dalo no na gokpo yon na po. Fide ba na ya fie na fa lo bona yon. Do gbo wutu o na yira sila to me do yon na no la si sila me. Adi na un la mi do commentaire me. Bo abonné bo den sia no ra santa ton le no ho ba ho te ba na mo de ho lin ko ton le. Akuno ni donwe. Partagez de l'ora nos autres. Amen.